بله جارێکردن دەما خۆش بە بینەرێن هێژەمە گوت سەری سعادە دەمێ بە هەورە بن ئەو جارێکردن ڕۆژەوە هەری سەرەکە هەمیا لە هەرمی ئەو هەمژێ یا لە جیهانێ بەریا میوانێن خوێن هێژە بووە بینەرێن هێژارە پار بە بکەین بە تایبەتی ئەف پێنج ڕۆژن شەرێکە کۆ تەواهیە جیهانی باندۆر دکە پێکتێ ئیسرائیل ئەمریکا بە دژواری ئێریشی ئیرانێ دکە هەم وەختێ vê her bûyereke ku ڕوو dide vê carê rasta rast Enqereyê ji nêz ve dişopîne û metirsiyekê li ser wê jî zêde dibe li gorî pisporan pêvajoya siyasî û civakî yên li Tirkiyeyê diqewmin hem ji aliya aştiya navxwe û hem jî ji aliya ewlehiya netweyî ve di qonaxeke krîtîk de ne porkirina van pêvajoyan dikare îstiqrarê xwerd bike lê belê têkçoyîna potansiyel dikare bandoreke neyînî li ser Tirkiye bike her gaveke ku tê avêtin ne tenê ji bo niha lê di heman demê de ji bo dema bê ji şeklekê giring dide avakirin. Belê bînerên hêja em ê di vê saetê de jî hem şerê İsraîl û İran û hem jî bandorrawiya li ser cihanê û ev yek bi taybet bandorrawiya li ser civaka gelê Kurd ji em ê biriya mêvanên xwe yên hêja bu bînerên hêja re par ve bikin lê piştî vê navberê. بله بینرین هیجا جبو وی ساعت جی دو میوانین مین هیجا هنه کو یک جوان جی بجخوا هند جی نیز و ناز دکن او جی سفقان کوبانی حوالی می روزموان لبلچیکایه شواتا خوش به سفقان شواش خوش به بله بینرین هیجا میوانی می دوامین جی دکتر هندرین نومان افندی جاودری سیاسی لنورویج به مرا آمده دکتر شواتا جی خوش به سپاس دمین وجی باش بی سپاس بله بینرین هجا به هر دو میوانین خوین هجا را امی حول بدون کو پنج روزن روزا سرکیا جهانی کو شر ایرانیم لی باندورا ویل سر جهانی و پاشروش و بچا اوایبه نقاش و گفتگو بکن ام هما یکسر جگل حوال صفقان دست پی بکن حوال صفقان پنج روزا شرکت دجوار پیکته اما دما کت ل پنج روزان تماشا بکی توی و شر با اوای که کن چا پناسه بکی yani rastîc na şerikî ne tenê milê ser welatîkî yani weke heremê navnetevî de bandora xwe pir mezin derketûlê yani midehleya ser İranê midehlekî ser Çîn ser Rusya îtifaqê berê hatibû kirin dijberê wan tê kirin dîsa rojhilata navîn dîzaynkî nû tê çêkirin Amerîka ser İsraîlê dixwaze dîzaynê nû ser rojhilata navîn çêke ev dîzaynê da jî bandora xwe herê mezin rojhilata navîn de hebû İran bû Şia bû desthilatdarîkî 2000 sal zêdetir dema persan de heta îro bandorekî dewlet bandorekî dîrokî çandî welatkî mintiqayekî Şia bandora xwe hebû êlî jî ser wî bandorê dikin dixwazin lewaz bikin parçe bikin bigirin kontrolê yani heta niha nav sîstema Rojavayî da cî negirtibû çawa midehala Iraq Sûriye kirin niha jî midehala İranê dikin dixwazin bigirin nav bandora rojhilatê a Rojava ji bo civa pênc roja de rastî jî şerîkî pir dijwar heye yani şerîkî milê teknolojîk şerîkî ilmî şerîkî hîbrîd şerîkî asîmetrîk şerîkî teknolojîk her milê da îstihbarî dixwazin welatkî İranê İran pir mezin e milyoneke 700,000 kilometre qare pir mezin coğrafya û mekanîkî heye dîsa 9 milyon zêdetir gelekî û vî milê de amadebûnekî pir mezin jî gel wan hebû lê bixwaze nexwaze Amerîka û İsraîl îstihbaratê hatine çêkirin darbekî lê xistin bandorkî rêveberî wan xistin lê berê de amadebûna xwe kirine hem ji rêveberiyê wan biçe hem milê leşkerî biçe wekî nedî bikin hûjre bikin hemû hêzê xwe wekî bidin navendê wîlayetan bidin eyaletan berî biryarê xwe dane hemî şer û artêşgorî amadekirine ji bo jî bersivkî dijwar ji bo hemû kendavê heye kendavê da serî de Sûdiye İmarat Qatar hemî welatên çi qasî Amerîka tê de heye hemiyan lê xistin lê dixwazin dîsa kendava Hurmuzê hatin girtin bandora xwe enerjî petrol û gaz cihanê de bandora xwe kir niha hemî ciha da petrol û gaz bilind bûn bandorekî milê aborî kir şerî cihanê da dîsa aynî demê dixwazin niha İsraîl dixwaze Araban û Farsan yani İranê bîne beremberê hev
جبو ویجی گلک لیستو گلک کنداوی دا جیه ایران لینا خستیه دویجین ایران لی خستیه جبو ویجی پرووکاسیون کی واجی دخوازن برنبری بینن یعنی اوسا برفرهی باندور کی مزنه یه و دوسا aynı demi haçlı şabide bigre Hizbullah da bigre vana ketine bersevi dayini da dest bekirin hin husimane hin hezidini giredayı بخوازن اشیا این عربا دهنن ولات عربا دا وانج باندور خواه ترسکی خوف کدن چکرن یعنی شرکی هرمی باندور کی مزن 5 روزه دا برسی به هف دی داین لی بخوازن خوازن ایران داربه کی هم ملی ریوبری دا خوار نا ایریشی باندور خواه ای بجاهی دکن ای هوای ای خوازن بجاهی دا هیچ کی نو بدن آماده کرن يعني وسا برفره ملي برفره داوم تكشر بله نا دكتور هندرين تو في كي تشاد بيني بطيبتيان بجين اف شرع دي جبو غهرتنا رژیم کمر اسلامی ایرانیه آنجی ادی دیروکا کمر اسلامی ایرانی 2026 ده بداوی دبه تو في كي تشاد بيني بله هلبت بديتنا من يعني امنشین کنکریت بیجین کو اود رژیم ایران گوهرن آن ده بدیلی کی بو بینن حتی نو که دیار نینه چونکو اف شرال دست پیکاوه به بریارا سروک امریکا هاتیه دانان و بریارا سروک امریکا بو شرک سنوردار کری ماف هیا 2 هفته زیادتر افشاره نکشیدن اگر بریارا شری یه دریج خواهن هبیتن دوید بریارا کنگرسی بیتن لو ما ادبیجم دوی قناغی دا از باورم دی پیچک لزوبزی هبیتن دوی وی شری دا و هلبت دویتن انجام خویند باش هبن دیف حزا امریکا و اسرائیل هلبت اوی شریل دست بی که 4 خالد سرکی هنه یعنی کوبوین اگر اوی شریل مثلا آبوریه مثلا تیروریه مثلا آسایش اسرائیلیه مثلا خوصاپاندنا ایرانیه و جبو بویا بارگرانیه جبو ریگری کردن سر برجواندیت امریکی اوروپی اسرائیلی هر ایکی بگوری وان خالت ما گوتین وان 4 اگرین ما گوتین هر جهه کی پروژه خو هیا هر ایکی برجواندین خو هنه لویری خالا گرنگ اود ویت ام بزانین ام کرد بگهامدی چی بید برجواندیت مچنه پروژه مچیه لبووان گوهرینت بلست نکرن روشهلاتا ناوین و هر وصا بو دیزاینا نیا نقشه نیا جهانی الوی دوری هلبت ام باش زانین که ایران بو مترسیه که زور آمازن السر روشهلاتا ناوین بگشتی چونکو ایران بغیر مباشر بشوی که نه راسته و خو حکمرانی البینج ولاتات کر اليمن تكر العراق تكر سوريا تكر لبنان تكر تاراده کی بله تاراده کی دیا دست خود ریش کرد بو لیبیا جی به سیاست کفتی نبود دیدا البته اف مایتی کرنا ایران لوان ولاتان دا ببو اگری هندی کو مترس ببیتا مترسیه کل سر برجواندین امریکی اوروپی و یت هریمی الویری اوه توشه بجی خاله کش خالن هر سرکی خاله دوی نیزیگبونا ایرانی و تکتلاوی یا صینی روسی هفرا اوه جی خاله که گرنگه اوه جی بو جه نرازی بونا امریکا کو ایران گلک نیزیکی صین و روسی بویا و برجواندین هفبش زور بویده لویری باندور هبو سر کو اف بریاره بهتدان هر وصا به هبونا چکی اتمی کو نیزیک بونا ایران کو ببیتا خدانا چکی اتمی او جدا بیتا مترسیه کامازن سر آسایشا اسرائیل بدرجه یک هلبت نها پروژه نهای پشتی 100 سالیا سایکس بیکو دویتن آرامیه کل دوری هبیتن هر وصا پروژه ابراهیمی دویتن اف ولاتن النزیکی
اسرائیل و دوربر اسرائیل همی اولاد بن اوید دان پیدان اسرائیل بدن و آسایش اسرائیل بدن دا اسرائیل بتر بشیتن آرامیه و پیش وچونت بوارن کرتن خوین آبوری و سربازی و تکنولوژی دا بتر دستت بین وکیلی بن. بله اول سبقان نهاد ببوره دکتر. بله اگر گوتنید که تا جدا هبه برای کاز درباز ببم نیش باید کو دنواس عدد داشت خواهم گرگ مجرد نقاش بکن دکتر جبرویه که برای کام درباز روشناتی کردستانی ببن مخواستم مزناهی شریک و هیم امهنه که قلابیه که بکنیش بکو بینر لما تماشا که پشتر مجرد روشناتی کردستانی دوید چا گاف ورا آویتن هم باشتر سر وقت ببه هوا سبقان نهات دنوا گوتنی خود قلابیه که کرکو یک جه آرمان جا و شهرانگو یک جه سدمین سرکین و شهری کتی کرن بهز کرنا شعیان دنوا هرمی ده گلو دروشلات ناوین ده بهز کرنا شعیان و بخور سردمه که بچه آوی بده آوا کرن آنگو گلو براستیشی تو دفکری آنگو که نیرین اف ایرش یک جه سدم خواه سرکه چه کرنا ایرانی یا جبو حولدان چیکا نوکلیریه دو وقت که کو به تایبت دو وقت که کو هر تشت ایرانی جوخه جالیه CIA FBI و جالیه موساد دیوته شوپاندن. يعني او حجات بري عراقيج دقوتن دما صدام قال وان نوكليريا يا نظام قال وان فيزياء قاصفه كيمياسالي هي داوي دركت كي امريكا انجليزا دروي وان بون يعني وان مانيبيولاسيون نهاج وكيري دبين 11 هب اتومي بكانه تشيكن گشتیه وی آسته چه کرنه چه نکرنه شو بری وی ما خزیرانی وقتا لیخستن 12 روز شر اسرائیل و ایرانی دا گوتم همه اتم ویوانی باندور وان ما تنکر بله ایتا تنکر پشت 8 ماه چوا جاردن درکه چوا حجت بینن اوانا آماده بونا ایریش شر بون یعنی دخوازین ایران تسلیم بگیرن ملی دیپلماتیک تسلیم بو هات گور پلان امریکا تب بگره و نگره جبو اسرائیل و امریکا هر دخواستن اسرائیل چه دخواستن ایران به باندور بکن جبو به باندور بون آوی لسوریه شخواه باندور آوی دستکوی لیخستن لبنان لیخستن حماس بو بری لیخستن یمن که باندور که ایریش ریوه بری وان لیخستن هشت شابی مایه هشت شابی جی دخواستن ناو فایده ایریش وان دساوی به باندور بکن ایوش بجاییه عراقه و ایرانی داجی اشخوا ملی آبوری ملی لشکری ملی ریوبری اصل ریوبری وانی استراتژیک ایرانی ریوا دبن ایوانی اولی ایوانی وک همانی ریوبری هر مزن بو ملی ایدئولوژیک بو ملی استراتژیک عقلی وان بو لوانا دیدن یعنی شرادا بری وان ایر ریوبری پیشنگی وان فرمانداری وان ریبری وان بچن ایدید بیجی اولاد به بلاف کرن لی ایران آماده کردیم پلان آب جه ریوبری که بچه ریوبری وانی دیامین سیامین همه آماده کرنه جبوجی هیچی سرپیا هیچتن لی وان ناوی مانا ایران وی ملیدا و ایریشانا حتی دخوازن نه وی جارایجی بجایی ایریشا بده چی کرن بجایی نافخایی دا شرکی بدن آماده کرن جبوجی آماده بونا ملی ترکان دا ملی خوراسان داعش دسا دخوازن چت ایوان را ریوا ببن اینی دمی نبوا که امویان لشام جولانی ایروا که اموی سونیان اوجی گریدایی یا لسودی و امارات لقاطره وکوان اوجی دستی وانی لشکریه وانا بکن نابره اشتا شام دا جولانی و هیزیوانی صدامیان بکبن یک ایریش هشت شابی ایریش ایرانی بدن چی کرن یعنی همی باندوران همی سرچنه کن ددن ریوا روشکی اوسا نامرد کنه بیش بله اینها به طیبت حوال سبقان دنوا گوتنی خودش قلاوی که کرکو به باندور کردن هم بشین شعیان لروشلات ناوین گرو د سردما به دایر کنن بشین شعیان ده هر وارد بین به باندور کردن و روشلات ناوین یا بچاوی در بکوه روشلات ناوین گور پیمان ابراهیمی چی عربی سونی کینه سعودیه امارات قطر گوروان خط کی مزن بده چیکرن ترکیه ملکی سونی لی اخوانیه نه لی دقازن سلفیست ابراهیمی پیمان ویدا گور سعودیان ابراهیمی پیمان کی نو بدن چیکرن جبوجی گوری پیمانه خط سونی ایدی هر درجه باندور خود چی بکه وی والاتی ترکیه دقازه باندور کی خواب بده چیکرن اوجی سونی خطی دا جی بگیره
لی خط کی جیگرتیه کلکی آمریکا کلکی اسرائیل نابیجه هر سعودی و ایدن را بیجه اگر ایران چود دما پیشواره بارمن لی ارکتانویجی بو ایرانی بیجه یعنی امر نقاش ارکی سعودیش خوا باندارا خوا هر داری فره بکه تب اسرائیلی لی اینی دمی ترکارا جی کلکی اسرائیلی دا بو ایرانی جی قفقاسیا جی وک خط سونی جیدانه وانا خط سونی دخوازن حتی قفقاسیا حتی ترکی کلک روسان و ولا طیبه. بله نه دکتر هما بتره وجاری دوام بکنش برکم ایران ما گفت ولاته که نه ولاته که بتری بیان گامیش دالی ایدئولوژی ده گلک عالی سیاست ده گلک ولاتین خوب پشتوانی او بری دکرن هبو لدیاره کو دناوا دوشرین داویه دهنه که بتنی مایهشتن ده روشان هذا بتكشونا كمرة إسلامية إيرانية قالوا چين وروسيا ويتش بيوره؟ بله برسيارة كزورة جرينجا هلبت دریای هرمز آوا هرمز دا دو بندار زور گرینگ الویری هنه ایکید بین بندار جاسک کود کویت نزدیکی باجر هرمزگان و ایکادید بین بندار خارک اف بندار خارک یا نیه تازه هاتی آوا کرن اول ویره تایبت پترولا ایرانی بو سه ولاتا دچو البندار خارک بو صینه دچو بو کوریا باشور دچو هر وصا بو هنده دچو هلبت حتی نها توشه بیجی اوه 4-5 روزین ایکینه ای شری باندوراوی باش دیار نبویه بس از باورم اگر 2-3 روزه دی بچن اثر صین و هند دبزور تندی هت اثر خط به تایبت ضررمند مازن دوی لیدان امریکا بو ایرانی ولات چینه ولات صینه روزانه 603,000 برمیل نفت ایرانی بواند چون جماره که زور مازنه هر وصا هنده 350,000 برمیل نفت بود چون هر وصا یابان 87,000 برمیل هلبت اوه وزه جوان بهت برین در انجام وی شریدا دی کاریگری خو هبیتن سر پیشکفتنا تکنولوژیا وان ولاتا پیچ رنگی که او قبیل ناکن اگرم بر خود اینه هشتنها صینه دست کارک مکوکین دیپلماسی کریه جبو بینینا چارەسەرێکی کی بو و پرزگیریکی و راگرتنا شری دیف بزانینت من هین ایران همی تشتک قبول کریه حتی ایروجی بریا وسیط نهینی پیامنر نهینی کو امریکا ودی بس امریکا اف چنده قبول نکریه الوری شر برجواندین ولاتن زلهز سبارت مثلا وزه دی کاریگری خویا مازن حبیب تایبت چینه و کو مگوتی صین چونکو صینه ضرر کا دیتی لگوهرینا سیستم حکمرانی الفنزویلا البته اوان پترول و وزه خوش فنزویلا جی استفاده لید کرد نهال وان هاتیا برین لصینه او وزه تا که درگه وان های ایران بو و رژه که بچیک جی روسی بو بس پترش وان هاریکاریا خوش ایرانی ورگد بیگه ها ایرانیا جیوپولیتیکاوی زوریا هستیاره یعنی ایران وکو حوالی میشه اشارت پیدای نه وکو ولاته که هر ولاته که الوی دوری مساحتاوی مساحت که زور آمازنه پیکاتاویش پیکاتن گلک پیکاتا پیکتیتن شویره الویره یعنی دویتن هشیاریه که زور مازن حبیب تایبتن اشلای هزین سیاسیین کردی دمنها ام دبینین کو حاضر بونک هیا کو و فرصت استغلال کن و از القلبی چند مد ویت کرد و فرصت استغلال کن و تشتکی باشه جی اف برای هاتیه دروست کردن ناورا وان هزین سیاسیین
روشهلات براستی جه خوشحالیه بو هر تاکه کی کرد هر پارچه که کردستانه دمی دیبینیتن 5 هزین سیاسی کردی برای چیکیریه و پلان مشترک ده هبن و افروکه جه خوشحالیه بو کو هزا کادجی گهشت کاروان وان 5 هزا او جی اگس شاش نبم کمالا زحمت کشیم کردستانه هلبت الویری امریکا جی هاتیه سرخط الگل هزین سیاسیین کردستانی چل باشور چل روشهلات بو هاریکاری و پشتوانیه اگر هاتو بریار هاتا دان کو اوه داخلی گورپانا ایران ببنو میدانیان ویری بجدار بند ادوی شریده. بله نا هوال صفقان مگوت یا دبشا دسپیکی ده بطایبه دقیقین دسپیکی ما خواست ام مزنهای شریکو چه دبم و هیزین کل پشت پردیان پشتوانیا واند امریکا و اسرائیل دیکنین کو هم بشین دستوردان ایندش بو ایرانی دخوازم بکنن دخوازم بیناریم خواره پار بکنش بو کو دمام هاتین سمجاره روشلات کردستانی هر کم سر وقت بونه چی ببه ناوا صفقانش خو اف هما جروجن دسپیکی به دمه که پارتین روشلات کردستانش بوکو راگاندنا اتفاقی که دنوا دانوستاندنان دبون و هری داویه جی اتفاقی بناوی هف پیمانی هیزین سیاسی یه روشلات کردستانی هات راگاندن و کنها دکتر جی قال کر دسپیک 5 بون و هری داویه جی کمالگاه شورشگر راگاند کو اوج بجداری اتفاقی دبه مروف وان اتفاقان دکاره به طیبتی چا ببینم آنگوان بشین او یک جبوب باشروش خلک می روشلات کردستانی و خواندی باندوره که به چا وایبه یعنی راستی دما دیروکی دا اگر بیریار دیروکی محرقه لیده بله یعنی اتفاقی که کردی آد جبهی آر یک ریزی او تی چه مانه کرد دستکفتی خواه کرد مافی خواه کرد ایروویش چر و پفچون آد دجواری دا یک ریزی یک ملا یک جبهه یک انی دقازن هلوستی خواه بدن نشاندان جهانی را او ملی دیپلوماتیک ملی پولیتیک و ملی پاراستنی اساسی وی دکانه شرط و مرجی نهاد تیدا هن بده گوارتن روشکی آلوز روشکی قیرانه وی آلوزی وی قیرانه دا هیزی که لز و بز خواه خستنی تفگر کردان یک ریزی وان همو رجلات کردستانه و پشوان دا جی تابی باشور کردستان باکور همی روجاوای کردستانی همو هیز دستک و خواه ددن وی هیزی 5 حزبین بو 6 حزب ناشخوا بانگوازی پجاکیجی دبی لز و بز بلا گلی ما هر دری بلا رخستنی خواه کومالای خواه بکانبن پارستنا خواه لهر هرم هر گنده دا بلا لز و بز بکانبن اجبو پاراستنی خواه کومی سره بکن دما پیش دا روشکی والاتی درکت بکانبن orada منطقه بگرن دست خواه این وقت شورش روجاوا بود شورش سوریه دا 2011 ار دری دا شر و پفچون درکت لروجاوای کردستانی دا همی امجیوی دمی تیویرامه لجیزر دا بگره حتی کوبان افرینی رخستن بونا جواکی داد کرن قومیته داد داوا کرن مجلس داد داوا کرن و تیبت چی پاراستن بیزی می ایدمی یخه کرد گو یکتی خورت کردستان یعنی یکتی نظامی که ایدی tevgera gerilla parastin dahatın amade kirin yani gor şart û merci amade kirin gel parêzin rewşikî de hebe bikanibin vala derxin û yektiya şixava xeta çi ye xetkê siyemîn e ne dikanin amûrê dervara xizmetê wan bikin ne jî dewleta Îranê biparêzin êrişî wan bikin ki êrişê gelê rojava kir ki گوروی تفگریان بروان برخدانی بکن گل وان برجوندی خوا و اتفاق دیپلماتیک اتفاق شورشگری همی گلان را گل عزری گل بلوچ گل فرس همی را اتفاق بکن لی در واداجی هیزین هنن همیش دکانم دما پیشتنی قاشکی و هیزا داجی هیزی امریکا به اسرائیل به یعنی ترکیه به ارینی نینی گوری وان را بکاربن هر وسکی بدن داین روشکی و ساجی دما پیش آمده فرصت و درفتی پرمزن وک شورش روجاوا پیش آمد دمی کرد و دمانه همی بین. بله نه دکتر اما از سوید می ویاج تپرز بکن تجربه شورش روجاوای کردستانی و هر وها هم بجین باشور کردستانی و چه قاسی ده یا روشتات کردستانی ده بکار بس سودمند به انگام بجین خلک می روشتات کردستانی و همجی تجربه باشور کردستانی و همجی
یا روشاوی کردستان سعودی ور بگیره؟ البته شکت دانینه یعنی ده باندوره که زور آمازن هبیتن و هزین سیاسیین روش حالات ده زور استفاده وان هر دو تجربه آورگیرن هر وصا زیده باری که استفاده ورگرتن جوان تجربه پشتوانیا وان هر دو هریما باشور و روش آوا بو روش حالات اوجی وکود بیجن خالق زورا گرنگه کو سنور باشور گریدایل گل روش حالات لویری دشین همی جوره پشتوانی و هاریکاریه که مادی و معنوی بو هزین سیاسیین کو داخلی گوراپانی بن از باورم دمک نیزیک ده بریار هیت دان ده هزین سیاسیین کردستانی سرکیشی وان شش هزین کو اوبریا دروست کری ده بریار خودن و ده داخلی گوراپانا سیاسی ایران یا عسکری بن دبیتن باجاوه یا گران بیتن سرباشور جی تاراده کی دم پینگا و که حسابه تابتن بس از باورم اوه فرصت که زیرینه بو کردا پیدا بوی دوید کرد وی فرصت اج دست ندن و زور تشیار بن و پارستنا یک ریزیا نافمالا کردی خالا هرا گرینگا سرکفتنا و حدث بیتن. بله. اول صفحان شخوا بحثانه که تجربه شورش روجاوی کردستان کردن و بطیبتیم ما گوتی همه تجربه لسر اشیتنا به دست خستن بطیبتیم به وی آوایت گوتن ل باشوری کردستان بطیبته و تجربه لشکری هین روجاوی کردستان اف تجربه جگرد و جاری روجاوی کردستان نهشت او پرزری جاره کردن دوباره ببه لگوری تا تجربه که هری زیدن بشین خلق می رشتات کردستان دناوا و رفشیده هر دو آلیان بگیره وی چه به؟ هر دو آلیان بگیره چیه؟ اساسی وی یک ریزی بکانبن خواه پرستن، خواه اداره کرن، خواه ریوا برن بکانبن وانا وی تجربه بگیرن وی تجربه جیهایش خواه هیزین پجاکی ده هنن بخوازن هیزین حرکه ده هیزین رزگاری کردستانی ده هنن هملی سیاسی جواب چاوا ریخستن بکن چاوا بکانبن اداره خواه پرستن خواه بکن والاتی که اداره درکبه اولی ایدی گرک جیوی تو بکانبی گل بخواه ریوا ببه چاوا ریوا برناوی تو بدی چی کرن هیز که دموکراتیک آقاسه هیزین انیه هنن و پین شش هیزانه هف را بکانبن واک حکومت کی واکی اداره کی ریوا ببن جبوی ریوا برناوان ملی دموکراتیک ببه واک هوی هبه جواک بکانه به همی تبلی ببه جواک بکانه همی کولان و گند و باجار بکانه به خواه قومیته خواه ریخستنی خواه پرستنی خواه هری مزن هری بلند بکه یعنی هیزین 16 میلیون روجلات کردستانی دا گلی مهیه باشور 7 میلیون یعنی بقازه 6 میلیون گلی کرد وی هیزی ملی دیپلوماتیک سیاسی نتوی رحی کی واقع سفربری کی پیوسته ام گلی روجلات کردستانی چاوا جبو کوبانی جبو روجاوا سفربری چی بو جبو روجلات کردستانی سفربری چی بو لتیر خواه بن بکانبن وانا وی سوده دا لسر هزاران هیزی خواهی پاراستنی بدن چی کرن 300 400 500 هزاران ایش که مزنه ولی بکانبن ملی سیاسی علمی داجی نه دولتا ایرانی را بکه بشد ایران ایریش بکه فارسی ایریش بکن ویدمی شر فارس و کردان نبه شر کرد و آذریان نبه چونکه کرد و آذری منطقه گلک جیان ناو دانن بله گلی دن را گلک شر و پرچو نبه همیه را اتفاق ببه همیه را افکاری ببه کسی را نشر بکانن اتفاق و دوستانی لکی ایریش گلی کرد کرن کی ایریش منطقه کرداجی کرن برانبری وانجی سکلاندن دولت ترک راجی وا دولت ترک راجی هر گاف بیجن ام دخوازن یعنی واکی جیرانتی واکی اتفاق بدن چیکن لی نه اتفاق دولت ترک بخوازه بکه و روجلات کردستانی تامپون ها چیکه برانبری وانجی الوست کی هیزین کرد دکانه بده یعنی جبو و روشی تیبه هنن شورایشی اتفاقا در باز دبه یعنی نه تنی گلی کرد گلی وان هنن همیاره اتفاق بلوچیارا آذریارا فارسارا همیاره سری داجی یک ریزیا کرد بکنه و فرصت و درفت که مزن پیشروجی دمی که کرد تا لی نرحته
دبکی ایریش رژیمی هبن دبکی ایریش فارس ملی نتو پرستان فاشیستان حتی مخالفت نهاد بیجین پهلوی بلاد بی از کرد یک ریزیا کرد نزانم خواره و برنا کرد قبول ناک او بلا ناهین نبیا تشکی او بلا دجبری سکنه یعنی واناجی نتو پرستی فارسینن برو واناجی هشیار بباش بله نها دكتور هندرين بطيبتي اتفاق دنابرا هيزين سياسيين كردين لروشلات كردستان ده ام دكارين بيجين لناوا جل روشلات كردستان زمينه که كجبو يجبونا جل كرد جنهاد دا آواكرن ام قام بيجين تروسكاي بيخستيا هيفي دا آواكرن هلبت يعني ديف بيزانينت منو پەیوەندیت من هەنگەل برایت مێت ڕۆژهەلات خۆشحالیەکە مەزنیان دەفوان هەی جihê متمانێ و باوەریەکە مەزنێک و ئەف بەرەیە دروست بووی و دەبیتە پێنگاوە ئێکێ بۆ دەستکەفتنا خەون و ئارمانجێت gelê me li Rojhelat. Bi rastî pisyara diya berî nûketekirî yanî tecrüba Başûr û Rojava li rûyê eskerî em şên bêjîn taradeyekî em şên îstîfade lê bikin. Bes rûyê îdarî û fennî û ewîdî tîmala me gelekê masî û xeletî û lawazî hebin divêtin li vêrê da ew berê niha hatiye danan van xeletî û lawaziya dubare nekin. Vê gelê Rojhelat jî zorê hişyar bîtin li gel van hêzên me yên siyasî ku gele cara yanî wekû çavdêrekî bît wekû rawêjkarekî bîtin gelek cihal gelek tişta bêjte vana stop. Yani stop zor ya giring e bû hinde cara bû hêzên siyasî. Niha em li goreyê diplomasiyeta dewlî da em ta heta nûke em me hêzeka quwetnî ne bes hewldanên baş hene yanî li bo astê diplomasiya dewlî karekê baş tête kirin bes ne li wî astê cihê dilxweşiyê ku takekê Kurd an roşenbîrekê Kurd an akademiyekê Kurd خوشحال بیتم پی زور محدودن پیوندیت ما اف پیوندیت نهات هنه کرنجی دویت ام جاوکی يعني تدا وكو غرور وكو جرماتي بما نجهي بيتن يعني اف اوانها پیوستی بما هيا بس دویت ام جي بزانين كا داخازت ما چنه و پروژه ما چنه او دم پیوندیا ترامپ پیوندی بسرکردن کرد کتن هلبت او بگوره احتیاج خو پروژه خو اوی دید کد دویت ام جي بگوره پروژه خو بزانین ده چاوا سردریه گل کن و ده چاوا داخازی و متمانه درست کن چونکه ما بوید منوید نها امش سیاست کرنا و شورشگیریا حریمی ام نها نوکه چونه قناغه که دولی دا بری نها هیزن مین سیاسی يعني چارچوبکیری بون و ریک نبون مجبور بو هر هیزک بولاتکی حریمی و پشتوانی خو ورگیرید هر یک پر سوریه ورگیرید اکش عراق ورگیرید اکش ترکی ورگیرید اکش ایران بس نها او یاری بدماهی هات چونکو اوسه ولاتت مزن کو اوید دجمنت کرد و کردستان برف حرفاندنی چن عراق سوریه ایران الویره ترکیه بتنیا مای و از باورم پشتی قناغا ایران ترکی جیده همان چاره نویس هبیتن. بله. الویری لو از بیجم یک ریزیان افمالا کردی زور یا گرنگه لهمی پارچین کردستانه وکو حواس افغانی جی اشارت پیدای اوا روش آوا مدی چاوا ملتی کرد همی با ایک دنگ و ایک رنگ همی بونه ایک هلویست بو پشتوانیا روش آوا و اوی کاریگری خو هبو کارتی کردن خو هبو سر بریارا دولی و سر دیپلماسیت دولی کو گلک ولاتن زلهیز پشیمانی وان بریارو وان پروتوکولت کو هاتی نکرن در انجام در حقیق کردادا. بله هوا صفقان ها از همویه که جواب پرز بکم هم تجربه اول سر عردی و هم جواب که روزنامه وانه که و افیا گل جاران شوپاندیه نه جاره کدن جبریا چند روزان بو دولت ترکیه ج وزیر کاری در و دولت ترکیه ها کانفیدان و جاره قلاوی که کرد کو او
اتفاق نابرا پارتیان روشتات کردستان دا دشوپینن گلو اگریا وی کی حیا کوان بجین دولت ترکیه جاره کدن مینا دشر 13 سالانیه لسوریه ده د نوا ایران ده جی دستوردانه که بوی آوای بکه او دجبریه که دجمنانه یا قرکر لهمبری کردان بده پیکانین و بلا او یک جی پی بگیری دایوه او یک وی به طایبتی و جاری باندوره که بچه آوای هم لباکوری کردستان و هم جی لگشتی ترکیه بکه نهار روش اساسی یعنی دولت تا ترک نخوازن کرد یک ریزی وان یکیتی وان دستکفتی که نور روجلات کردستانی ده چیک بله yani devlet da Türkiye naxwaze Kurd jîkî da yani hin dixwastin Başûrê Kurdistan rêveberiyê wan tê bibe. Dixwastin wî pêvajoyê lê navnetevî rewşê cîhanê rewşê heremî gor devleta Türk rêva naçe. Ve Hakan Fidan jî yekî wanê herî dijminatiyê Kurda dike, yekî nûkerekî Kurdan derketiye en zêde ew e ew xizmetê İngilîza dike. Şixwe zilamê İngilîza ye wisa tê gotin en zêde xizmetê wan dike dixwaze hemî gelan berdehev qirkirinkî bide çêkirin. Na dibêje çe divê Kurd em Kurdan dişopînin. Kurd jî wî dişopînin. Kurd jî Tirka dişopînin. Kurd niha Tirka mêze dikin, Tirk çi dikin? Ew dibêjin em heremê xwe 505 kilometre qare ye, 505 kilometre qare naberê li Wanê digire, Agirî digire heta tê işte Gewerê wî mintiqê Dibe em wa dere de hemiya da çi çêkiriye, hemiya da wek Rojavayê Kurdistanê xet çêkiriye, hemiya sînor çêkiriye, duwar çêkiriye. Dixwaze wî xetê da lê dibêje ez vî cara gel qaş û koşber bibin warin, em nailin Tirkiye, em ê biçin heremkî tampon bidin çêkir. Yani ez ê biçim dagir bikim, ez ê biçim Rojhilatê Kurdistanê, sînor kidere Rojhilatê Kurdistanê. Li biçe Urmiye, li biçe Mako, li biçe Selma, yani wî xetê sînor bikeve hundir dibêjî ez ê pêşwaziyê xwe lav Rojhilatê Kurdistanê Îranê de. Yani dibê planê me henin, me gelek plana kiriye. Lê tu Kurdan qebûl nekî, îrade Kurdan qebûl nekî pêşwazî, çi pêşwazî? Ne pêşwaziyê te lazim e tu bikevî wir, tu qarşê vî mintiqê nebe. Qarşê Rojhilatê Kurdistanê destê xwe dirêjî neke, lîstokan neke, niha Xorasan Daeş li Kurd derketiye, li İstanbulê derketiye. Devleta Tirk wî nebe wir. Kar neyne, çetê xwe niha aqaseta amade kiriye Sûrî wana derbazê wir nebe, Azeriyan dijberê Kurdan ne de şerkirin, Kurd û Azerî dikanin çareseriyê xwe bikin. Kurd hêzê wan heye, navnetevî jî hêza digire, wetê navxwayî de henin. Yani ew bi zivira dewletê Tirk. Wî demê pirçe bibe Tirk û Kurd yani disa şerekî Kurda û Tirka çê bibe. Wî demê pêvajoyê ne Bakur dimîne, ne tişta dimîne, şixa dora Tirkiye tê. Yani Türkiye jî vîzane dor bi dore li Îranê piştî ware lê lez û bez ew bikeve nav xeterî ji bo jî çê bibe ji bo jî tirs e xof e zane projekî Amerîka İsraîlê heye dunya alem İsraîl şer de ye Amerîka şer de ye ew wekê her gav tehdîdekî şantajekî ser Kurdan gor min yani nabila pejak nebe xeta işte xetekî çi ye xeta azadîxwaz ê rêberapor nebe li xetê din dibin em ê bişopînin gormeye ne gormeye onê warin milê min ney milê min û gor berjîwendiyê me kar bikin nekin yani wisa nav da hem mesaja dide lê êdî dema Tirkan wisa serweriyê wan her tiştê gor wan biçe jî derbas biye li xeterî çavkûriyê wanê ser sînor amadebûna wan hêzê xwe birine amade kirine hundir da jî va çeteyan amade kirine gelek tiştê amadebûna wan dewleta Tirk tê gotin ser sînor da sînor girtine derî girtine kesê derbas nakin amadebûnekî planekî wan jî wisa xof çeteyê wan û berê jî Sûriyê çêkirine Iraqê çêkirine li dixwazin ser Kurdan projeyekî wisa jî planekî wan heye yani rewşkî wisa ji bo Tirkiyê jî xeterîkî mezin ji bo giştî bîne lê ji bo Kurd jî ji bo Bakur jî çar parçe jî bikaribin daha hêzkî xurt îtifaqkî bikin. Belê. دکتر هندرین ام هنگه قلاویه که بتون یک جه چالاکیان که حریم ماسنین ام دکاریم بجن دیروکا کمارا اسلامیا ایرانی ده چالاکیان دبن سلوگانا جن جیان آزادی ده بو گله اف چالاکیان که دوی چارچوبه ده هاتن دست بکنن ام دکاریم بجن داوی هاتنا رژیم کمارا اسلامی هینا جی بلستر کر هلبت باندورا خو هبو و دنگی خو هبو بتایبت بو کمالگاه نیف دولی کو اف ظلم و
زورداریا ایران نوصل ولات دورو برات کتن النافخویا ایران بخوجیت کتن حقیقتا ری راستی وی رژیما درنده شوونیا مالایت ایران اشکرا کرد بو همی دنیای و شورش جنجیان آزادی و کو سنبولکا نتویی لحاد بول همی جهول همی جوینا دهات دیار کردن و دهات پجراندن طبعا مدفيت اس نقطه كي اشارتي بيبدام سر جارا كادي سر روشا نافخو دبلوماسيتا دنيا الجل يعني وكومديتي افرو ترافيكا كدبلوماسيا زورا مازن هبو لكردستان الباشور تايبات يعني سروك وزير تركيا بيوندي نيچيروان بارزاني كيريا و هر وصا اگر شاش نبم گل باول طلباني جي بيوندي كيريا هر وصا بيونديا ترامبي و هر وصا بيونديا وزير درو فرنسا همان كادا وزير درو ايراني جي بيوندي ب باول طلباني و نيچيروان بارزاني كيريا البته الفيري وكم من اولي جي اشارات بداي نتيجه وان همي خدان بروجه نه وان هميا بروجه خويتين ابا هميا دويتن كرد وكو كارتكي بخوب كار بينن ام كنه ها پیماني الگلخو ديتنا من كرد لازمه جسارتر و جريئتر سياست و دبلوماسیت خو بدن خویا کرن بو دنیای همیه اوانها تتکرن تاراده کی بو انسانیت اکادمی و سیاسی و ویدی نابیت جهه دلخوشیه چونکو اوجی مافدارن چونکو ما ازمونکا تحلو خراب هیا تایبت المسلا روش آوا مدید چاوا کمپلویا هات دروس کرن سر برایت مل روش آوا بس جهه دلخوشیه او بو کو ملت کرد تفدا همی رابو و اف پلانه تیگ دا و نهلا سر بگیرید. بله هوا صفقان السماوی که شتا پرز بکم نها بطایبتیم تشتا کدوی هریز داش برکم گوتی هم تو وقتی روزنامه‌وان لحرمی تشو پان تبتی و جوای لحرمی یا لروجاوی کردستان جنیز ودید تشتا کدوی هزیمه سیاسی یا روشتات کردستان او همجی گلمه روشتات کردستان خواجه بپاریزن او هاجی هبن دوی چه با؟ نکن برانبری نه فارسان نه گلی دنان دجمناتی زیادتر هر کسی اتفاق شورای سر اتفاق چید به اتفاق گلان چید به اتفاق دیپلماسی چید به اتفاق نافخایی چید به اتفاق شورای فرد کرد تنگ ناکرد تنگ بون تنی حرمی خواه تنی منطقه خواه حرم نافخایی دموغرافی گل نافخایینن تو گلا را دست خود دریجی هبی که نتو پرستی زیادتر ولد پاریستی کی مزن کردوارتی کی نتوا دموکراتیک یعنی کرد اتفاق خوی جب پی مزن دانا چی کرن جبوی وانا پیوسته نه جبو پارتی نه جبو حزبان نه جبو ایدنان یکی تیا یک ریزیا کرد جبو پاراستن سریتا پاراستن او ریوا برنا اداری کی دموکراتیک سیاسی همو گل تیدا هبن برجواندی گل کرد قدر گل کرد جبوی پارتین حزبن تشتیدن وا حزب سرب کبه وا حزبیدن تشتابه به نکبه وا تشتارم یعنی ما دسته بلند چکر تی بیرامن دسته بلند دا هین پیواجو ریوا دچه هین سرکفتی تنه گل گمانه 50-50 نظام چی پاروا کرن نه قدر گل کرد سر پارتی هایم جبوی قط نکبن ملی پارتی یکی تیا گل کرد چیه پیوسته اداره گل کرد گل بخوا البجارتن رفراندوم دما پیش چی بیریارده او به نه تانی اداره جبو بشینن گل رخصتن آوان بکن پاراستن آوان بکن ملی سیاسی ملی رخصتنی جواکی اداره کی دا چی تجربه وانه یک ریزی ببن ناو خواهی پارچه بو ناو خواهی ناکوکی نه و گلان دن راجید نه جی بکن خدمت تنه آمریکا و اسرائیل و کارانیه و تشتان لیستوک نینه نه دکبن خطا سیامین چیه نه ویدمیجی رژیم سوریه دگو وارن gelme او gelek اسلامیست دگوتن وارن gelme ترکشی دگو وارن gelme ام چی دخوازن بدن و
اتفاق خواستن بکن لی نه برجیواندی تو بکوی ملیدن شریکی دندی تو برجیواندی گلی خود پاریزی همو ایزا راج دکانی رونی گلی ایرانی راجی رژیم ایرانی راجی رونی اتفاق درواجی رونی کی جان هیزدم تا قبول کردن مافی تا گرتن تو گوری تا بکر بله نه اول صفقان دیش خود دمامش بر بداوی و دچه هم جته و هم دکتر هندرین از پرسه که بکن باوی که کی نگر کو بکارم برسف بدن لگوری و لگوری پیش دیتنین و یعنی دنوا دمین پیش ده امی هم د ایرانی گشتی ده و هم جل روشلات کردستان چه ببینن دیتنا من اگر دم بوم بیتن دیتنا من ده ترکیز نها السر بنداوا جاسک بیتن و هر وصا بنداوا خارج بیتن اف هر دو بنداوا نهاد گرانند موزیک هرمزدا زول گرینگن يعني گرتنا وان و دست راوستنا چونا پترولا ایرانی دی کاریگری هبی سر کمالگاه نفدولی بتایبت صین و هند و اوانه او دهنه سرخط هر وصا لیدانا موشک و فروکین اسرائیلی و امریکی بو ناوچین کرده بو بنگهن ایرانی ناوچین کردستانی کاریگری خوده هبیتن بو و دبسانا هیتر بیتن بو هزن کردستانی بشین جهه خو الوان باجر و دورین کردستانی بکن بله اول صفقان تو چه دبیجی دنوا دمین پیش دمیل ایران روشلات کردستانی بگشته می چه ببینه چه تشتی خویا کردن یعنی نه برای نه مستج گفت یعنی نه دخوازن هین تبلیغی کی گرک مزن آلوزی کی نافخای شری کی نافخای ایرانی درخل لبجای دا هیزی بجای ملی آبوری دربلی بدن و نافخای داجی هیزی کی بلوچیان بکن تفگری داش خراسان بکن تفگری ناف عربا دا هیزین عربی منطقیان وانا بکن تفگری بخوازن وان منطقه بندر و لیمان و گراوانا بکانبن هیز کی نو بدن چکرن و منطقه کردا داجی کردان ایدی و والاتی تشتا چیبه شخوا والاتی چیبو کرد بکن تفگری لی کرد نه ایریشی ایرانی بکن کرد نوی ملیده دخوازن کردا و فارسا بینن برانبری هف در رژیم ایرانی کردا بدن شرکرین وی دمین نویه نه بکبن ایلاهی وکشر ایریش کردا کرن گل کرن وی دمی لی والاتیت بدن چی کرن دخوازن فارسا جی نوانا دهیه کردا و فارسا برانبری هف بینن شرکی بدن چی کرن او لیستوکایه او دولت تا ترک خوازه وی بدا چی کرن مروی بزانه هرگاوی عقل فکری دادوان مرو نکه وی فکری لی والاتی چی بو کرد بکانه بن سروری منطقه خواده پیویست بو ایریشی وان کرن کی کرسه ورسی بی وان بکانه بدل و درفته برفه شرط و ظروفشی گور جغرافیا عرده هین چای زاغروسیه گلک منطقه دکتنا هندر ایدن پر زور زحمت جبویجی مروی خیالی نکه همو هیز همه سینور بکرن و چون پشکی زوره لی منطقه کی برفره هیا کرجی هیزی خوکر یک پیشمرگه و گریلا هیزین وانا همی بکانه بن سروری کی منطقه جی گلک منطقه دای سروری پیخ بله اولی می روزنامه‌وان صفقان کوبانه به مرا آمده بود میوانی ما بود جبوی یکم گلک سپاسیات تین اول صفقان تو میوانی ما بود نرخاندنین هجا او ینکو گلی مدوی سر وقت بنتکر گلک سپاس دوباره سپاس که ورشان خوش بره بری بینرین هجا هر وها دکتر هندرین نومان افندیجیم میوانی ما بود چاودری سیاسی نرخاندنین سرکه و گرین که انتقالداری گشتی روشا ایران روشلات کردستان او هر وها هشیارین و ین تکیلداری روشا هیده جی بینرین مرا پار وکر ام گلک سپاسیاته جید که دکتر هر هبی سپاس سرکفتن بو کردستان بله بینرین هیجام به وی آویجم دیگه جین داویا وی ساعتا خوش یا برنامه یا روژه بود بجین حتی جاره که دمین پیش یا و ببینن دنوا خیر خوشیه ده هر شاد بختار